to'xtamoqchi. Bizning familiya to'xtamoqchiga ketib qolgan o'zi. Qanday niyetler bilen qanday qilib baldarым bagıp çoğuytup öttürüp turgan adam bolsa men balam. Qancha yil berasizlar? 84 boy. Benim günümde hiç kimge salbasın. Balası kaldı, ilap çuvayı kaldı. Şu kankorlarga Men balam çoğoydu, şu baldarım deyip жүрüp mene balam çoğoy, ben bayağın жақшылықтарын көрем degende bir kankor gelen tarıp salağı benim balamdı. Meni şu sahip koysun, şu öldürüp koysun deyip bakkan emesin balanı. Korkut etkesin, жүрегің шүйт екен, зырқырайт екенсің, оқтай албайт екенсің, айлаң жоқ екен. Қандай болып отырады? Атасы қанша отырады, апасы қанша отырады, мына жары қанша отырады. Бұлар қанша адамды зырқыратады, мына уже кел айтады, мына үшіншісі болып отырады. Mağa zonok geldi. Telefonda alıp öyle cevap versem, çota cevap verip kaldı. Süleş alıp aldık da, men de ukkan yokmum. Anan çoçup ketip öyle bağa kayta da zonokla başlasam, nomer zanit bolup kaldı. Anan güttürdüm, mağa çalıp atkan okşayt dep, güttürsem dağın zonok geldi, daha bir jolu. Aldım, dağı süleş aldım da, onda onun yüreğim sezdi uje, men balam avariya oldu, birdeме oldu uje, bir kırsık boldu dep. Ünün uqqan joqsuz. Ünün uqqan jokmun. Oşonda ana şaşıp jönödüm. Maşinede birdemeler vardı, düşürdüm dağı. Kettim, uyga geldim, maşineni çıtadım. Çine tıyınım var, aldım da ana jönödüm. Telefonuna çalam, 3 nomuruna terin çalıp, hiç baylanış alып koydum da. Hiç nerse bilbeyim da. Ana şu bir momentde aldı, bir nomuru. Oşkas aldı dağı. Hazır dedi, girip ketti, balisa dedi. Hazır çıksa aytabız dedi. Men aytdım, emne oldu desem, işte topalan bolup ketti dedi. Men akvalı qanday desem, akvalı жақсы эле. Kirip ketti dedi, hazır çıgat. Men sizge zonok kılam dedi. Çalmadı, bir 5 minut vaqt ötüp ketти. Çıday alıp çaldım. Çalsam telefonda öçürüp koydu öyle. Bol bala jaş ele, жаңы үйлөндү эле. Былтыр ошо үйлөнүү тоюнда биз атасы менен классташпыз, доспуз, тоюна катышып, ушундай жакшынакай тойлорду өткөрдүк эле. Анан жакында мына 40 күн болуп элек уулдуу болгон, спортсмен жигит эле, ашыкча сөзү жок эле, бирөөгө мындай канкордук кылып аркасынан кууп барып ура турган, же болбосо өзүнүн күчүн көрсөткөн адамдардан эмес эле. Акылдуу, чыныгы, эр жүрөк кыргыздын чыган жигиттеринен эле да. Эми ушу бир болбогон канкор адамдардын колунан ушинтип бычак жеп отуруп, бычак жеп бул дүйнө менен кош ачканы өтө өкүнүчтүү. Кичинекей чырылдаган жары калды. Кичинекей эч нерсени билбеген наристе баласы калды. Достору калды, ата энеси калды аркасында жылдап.